खुरुमदरी इमेज पाउदम मियंग ताबिरिबा ख्वाई पुनमकु अहानबदा खेतिमे मोनिंद्रोना तरामनो ओक्चरी ngasiगी maru aiba pau Chief Minister N Birena video conference खुथांगदा water supply project manga sanga krai loinana Jiribam district ki COVID-19 test taunaba COVID-19 AG test kit su launch tau krai Sapam Robin Hood ki ningsing thoram award chingda pangthoktuna haikat lekat tamkrai loinana numenini chatharakhiba webinar workshop ngasi losinkhrai hojik ngasigi mapungweba pau amuk lobirasi ngasi Chief Minister Secretary ki Cabinet Hall pangthokhiba video conferencing thoidokpa thoram amada Chief Minister N Birena water supply project manga sangaduna miyamda khusinna khrai Sangabagi Thoramaduda Chief Minister na Phongdokkibada New Development Bank na Manipur gi yumthong khuding da portable water pinaba lupa koti ahum sanction tawre tender tawduna work order pinaba thorang leiri Semgat sagatpagi urep uyung state sarkar na Prime Minister Narendra Bu tawbinaba hajaragani Housing state asida thenariba COVID-19 laichit ngak thoknaba sarkar na thenariba asigi recovery rate asi chada yankai humdoi leire miamna health ministry amasung sarkar na thawniba SOP ngak na chatpiu Jiribam da COVID care center asi Jiribam district hospital thamloi district asigi atopa mafam amada thamgani masina district asida COVID laina layingba amadi test tawbi khudung chaba leiragani Hojik launch tawrisi khoi Jiribam gi khoi test nung tawbuji somda poraktana ada ayamba phat loiba yanana bagi repeat antigen test haidana khoi 300 kits chahum ama khoi ngasi ada ngarang khoi gi state government gi health department gi staff sing ada thungre ma khoi na pugi bajno ngasi Jiribam thungre aduna madu ngasi launch tawbani haiba process khoi huji Manipur da haiba repeat antigen test se koi 15,000 kits kuma thungarga leire aduna masi darkar leire gadi koi Jiribam da natana mung atai district sing koi supply togani Sangabagi Thoramaduda Sarugyakiba PHED Minister L Dikona SPML Infra Limited Kolkata na work agent oiduna apiba thani pangi manungda loiba ngambada nungaiba phongdokhi ngasi sangakiba project singdi integrated water supply Imphal planning area phase 1 Koirengei project yauri masidanatna sangakpamdagi Imphal planning area phase 1 pumping station phase 1 Kanchipur gi water treatment plan hangang water supply scheme asigi cost na lupa koti mga dasmik nipan nipani capacity na dasmik ahum nipan mari mmd ni Water supply scheme Chorchampur da tourism chakut naba NESIDS ki makhada lupa lakh lising ani chahum kuntra pan dasmik ahum taruk ni project asi inglising ani taramapan gi February da saba horaga June gi lising ani kunda loibani masida lampela leba RD Center da Controller of Legal Metrology Building Project cost na lupa koti ani ni Sangabagi Thoramaduda da KF NPD Minister Karam Syam Agri Minister Hankalyan Planning Board ki Deputy Chairman S Rajen Wanghai Kendra ki MLA O Henry Chief Secretary Dr Suresh Babu Secretary Health Bunglung Mang Commissioner PHED Nidhi Kesarwalni Secretary to CM and Geoffrey Chief Engineer Amadi Atai Official Kayasu Sarugya ki hairi Jiribam District COVID-19 test taunaba COVID-19 AG test rapid antigen test kit Manipur Chief Minister N Birena video conferencing kutang da launch tawkrai
जिरीबाम की चिंगदोंग लेकाइदा लेबा डिप्यूटी कमिश्नर की कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोखिबा अचंबा थौरम अदुदा सरुक याखिबा जिरीबाम की चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ई ओकेंद्रो सिंहना फोंदोखिबदा ngasi जिरीबाम दा हांगदोकलिबा कोविड-19 टेस्ट तौनबा कोविड-19 एजी टेस्ट असना जिरीबाम दा कानबा कया पीरगनी हाना टेस्ट तौनबगी खुदोंग चादबा कया लेरंबा अदु खर मखैदि हंथरगनी हाइकी ngasi हांगदोकलिबा टेस्ट तौनबा असि कोविड-19 सिम्टोमेटिक लेबा अमदी कंटेनमेंट जोन एरिया दा लेबा मियोय खक्तमक टेस्ट तौबगी खुदोंग चाबा पीगनी हाइकी IMCR na piriba guidelines singak na test asi pangthokani loinana chief minister busu thagarpa phongdokhi man makha tana haikibada jiribam da siguma test taunaba machine asina jiribam miam da natana manipur gi miam da yamna kanaba phanglagani haiki ngasi gi achamba thoram aduda SP jiribam gi chief medical officer amadi ngarang imphal dagi lakhiba joint director Dr. S Sucheta Devi na चिंबा मियोई मरु ओइबा मियोई सिंगना सरु याखी जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की एपेक्स बॉडी अमा ओइबा जिरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन JDO ना जिरीबाम दा कोविड केयर सेंटर अमा हांगनबा अयाबा पिबिरकपगिदमक मणिपुर की चीफ मिनिस्टर बु थागरपा फोंदोरकलई अमदी जिरीबाम मियाम दा पुनिंग फाथनबा अमदी मिपाई दनबा हाइनसु JDO की प्रेसिडेंट N सदानंद मैतीना फोंदोरकलई जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट कोविड पॉजिटिव मसिंग हेंगलक्पा अमदी खुदोंग चादब कया सिंग असि येंगबिदुना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना जिरीबाम दा मेडिकल टीम अमा थाबिरतुना जिरीबाम की हरिनगर दा कोविड केयर सेंटर अमा हांगबत नतना कोविड-19 पॉजिटिव टेस्ट तौनबा मरी लेनबा पोचै सिंग किट सिंग पिबिरपा असि तसेंगना हराव पोई हाइकी मणिपुर की लेगांग न करिगुंबा थबक अमा तौरकपदा वाखल खंथदना थबक तहनजरिंगदे तौबा तारबसु जिरीबाम की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग पुन वखल तामिनदुना अमदी खंथमिनरबा मतुंगदा तौबीनब हाइनसु फोंदोरखी अमरोमदा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर थमनबा हरिनगर दलेबा मॉडल स्कूल दा सेम साबा पुमलोय लोयदुना थबक हौनबा थौरांग तौखरे हौजिक सेम सारेबा हरिनगर की कोविड केयर सेंटर दा जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर एस सुचेता देवी चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ई ओकेंद्र सिंहा PWD की AEN राज बिहारी अतई स्टाफ सिंह याउन यंगसिनखी खोंसद अदुदा जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर एस सुचेता देवी ना अखोई पाउमीद हाइकिबदा जिरीबाम की मफम अहुम कोविड केयर सेंटर थमनबा खनबदा जिरीबाम की DC ना हरिनगर की मॉडल स्कूल असिना ख्वाइदगी खुदोंग चाबा मफम ओइरगनी हाइना प्रपोज तौरपनी हाइकी मसिना मरम ओइरगा मेडिकल डिपार्टमेंट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PHED अमदी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ना कन्ना होनदुना सेमगत पनी हाइरी मखा ताना हाइकेबदा हानदी कोविड केयर सेंटर असि जिरीबाम की 50 बेडेड हॉस्पिटल असिदा हांगलगा हान लेरंबा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हौजिना CMO ऑफिस की मनाक्ता SP की ऑफिस हांगदुना थमलिबा मफम मसिदना हॉस्पिटल ओइना थमनबा प्लान तौरंबनी अदुबु ओइरकलिबा फिबम मसिदा हरिनगर की मॉडल स्कूल असिदना यामना फरे हाइदुना तौरिबनी हाइकी खोंगचत अदु सरुग याकिबा चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ई ओकेंद्र सिंहना हाइकिबदा जिरीबामदगी सैंपल कलेक्शन तौरगा इम्फाल द रैपिड एंटीजन टेस्ट तौनबा थारिबसी यामना हंथरगनी तौद्रबा याद्रबा खरखक नतना मसिना जिरीबाम मियामदा हेना कुदोंग चाबा फंगबा हाइबदु ओइरगनी हाइकी कोविड-19 पैंडेमिक का मरी लेना ngasi जुलाई 9 की नुथिल पुंग अनि फावबदा लेखिबा कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की क्वारंटाइन सेंटर समरी रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट असिदा लेरिबा कम्युनिटी क्वारंटाइन सेंटर कुनमंगा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर अमदा मपानदगी हलकिबा अपुनबा इनमेट लिसिंग अनिगा चनी सुमना तरुक लेखी मखोई मनुदा इनमेट लिसिंग अनि सुपना मरफु मापन कोविड-19 टेस्ट तौबदा नेगेटिव ओइबदगी मयुमदा डिस्चार्ज तौखिबा अदुगा पॉजिटिव ओइरपसिना आइसोलेशन वार्ड नत्रगा कोविड केयर सेंटर थमकी हौजिक कम्युनिटी क्वारंटाइन सेंटर द इनमेट चाम 13 इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर द इनमेट अमा क्वारंटाइन तौरी डिस्ट्रिक्ट असिगी ओइना अपुनबा मियोय 35 कोविड-19 पॉजिटिव कंफर्म ओइबदा मियोय 53 दी लायंगबदगी फबंगमक्रे हौजिक मियोय 94 एक्टिव केस ता लेरी मसिग मनुदा मियोय 15 दी कोविड केयर सेंटर कक्सिंग द लायंगली डिस्ट्रिक्ट
स्क्रीनिंग सेंटर खा मनपुर कॉलेज मियोई लिसिंग अनी चामनी फुनिथोई स्क्रीनिंग तौखरे कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट हौजिक कंटेनमेंट जोन अहुम लेरी मेडिकल की पोलम लेबगी मतंगदा सेंजा थुमजा तवी हाइबगी मरालदा स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन पुलिस नंग फाकिबा डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज की सीनियर मेडिकल ऑफिसर सेंट्रल मेडिकल स्टोर अमसुंग स्टेट हेल्थ सोसाइटी NHM मणिपुर गिसु नोडल ऑफिसर ओइबा डॉक्टर M दिनेश सिंह ngasi स्पेशल कोर्ट पुथोक खेबग लोना थासिगी तारीख तरागी पुंग अनि फावबा पुलिस कस्टडी रिमांड तौखरे ngasi स्पेशल कोर्ट PC एक्ट इम्फाल वेस्ट चेराप कोर्ट की जज RK मेमचाना महकपु लाक्लिबा जुलाई तरागी पुंग अनि फावबगी मतुंगदा मखा ताना अमु खननबगी दमक पुथोलक्नबा ऑर्डर असी थोकखिबनी पनबयाई स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन सेल ना डॉक्टर M दिनेशपु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चोरचानपुर पिननबा मेडिकल की पोलम प्रोटेक्टिव गियर अमदी N95 मार्क्स याउना लेबगी मतंगदा फाखिबनी सेंट्रल फॉरेस्ट मंत्रीपुखरी की DFO RK अमरजीत की मिये मखादा इम्फाल एयरपोर्ट जाउना तोंगान तोंगान मफम सिंगदगी कांगलोन कायना पुरकपदगी फागलखिबा वाइल्ड लाइफ आर्टिकल सिंह ngasi सेंट्रल फॉरेस्ट मंत्रीपुखी कॉम्प्लेक्स दा मई थादुना अमदी फुमदिंदुना महनख्रे हिरमसिगी मतंगदा सेंट्रल फॉरेस्ट की DFO RK अमरजीत हाइखिबदा ngasi मई थादुना महनख्रेबा सिंह अदुदी 4.3 kilogram of dry meat barking deer, 3.7 kilogram of semi roasted meat of monkey अमसुंग wild boar 9.10 kiloni semi roasted meat of barking deer and wild boar singni hairiba wildlife article singasi haukiba February gi tara taretta Imphal International Airport tagi indigo staff singna farmatung Central Forest Mantripukhi da sinarkibani hairi phumdinduna mahangkiba sing aduna semi-roasted, fresh and putrefying meat of barking dairy kilogram nipu, sambar amasung monkey ni masigi article sing asina haukiba megi tang tarataret ta lamlai police na farmatung Central Forest Mantripukhi da sinaraki bani hairi. English in Tarnipangi July Nipangi Yellowmi Kanabag Ihoda Tawaina Ponta Pikrabat Lamjing Mera Sapam Robin Hood ki Ningsing Torum JCILPS na Sindurangasi Atobasi Kubam Awaching the Pangtuktuna Lekidrabi Mafamda Ikat Lekat Tamduna Ikai Kumna Kare Mangarak Suba Toromasida JCILPS convener YK Dhiren Luchingduna Imunung Yauna Miana Lamjing Mera Kubam da Ikat Lekat Tamduna Ikai Kumna Ki convener YK Dhiren Pongdo Kibada Haujik Manipur Sanariba ILP असी यलोमी सिंगी वान तो तातबा बेजियार यावदबना मियानचा सिंदगी कनबंगम लोय यलोमी कनानो ताकपक लोनेना इंग्लिश मचमापन यांखै माथोइदा बेजियार ओइदुना मिटोप खंदोक ट्रबदी JCILPS ना अकनब खोंजंग संगसिलगनी मणिपुरदा ILP चनरगनी बेंगल ईस्टर्न रेगुलेशन एक्ट चनहलगनी लॉकथोक असिना मणिपुर मियामना ILP चनरबनिना मिटोप मियानचा सिंदगी अकीबा पोकलगनी हाइबगी वखल फाउनै चटनरिबसिदा यावगदबा नुंगी ओइबा मसाकसिंगदी हौजिक चटनरिबा ILP दा यावदे कुरांगपानगी ओइबा एक ओइबदगी एक असि इफेक्टिव ओइबा ngमदबा करिसु कानदबा मसाक यावदबा एक ओहल्ली इंग्लिशगी मचमापन यांखै माथोइगी मतुंगदा चंगलखिबा मिटोप मियानचासिंग लहेलोइदबनी हाइबसिगी वाहनथोक यावद्रे अथुबा मतमदा बेजिया लेप्टुना इंडिजिनस पीपल्स डिफाइन तौद्रबदी मणिपुर मियामदा अनौबा इहु अमगी बाटोन तौबनी हाइकी थौरमदुदा सरुग याकिबा रॉबिन हुड की अपोप सापम रोमेश न फोंदोखिबदा रॉबिन हुड की खुबम मतिक चाना सनिंदबा पेंडे सही मंगा फाजिलगले मतमदुदा सरकारना महाकी कॉम्प्लेक्स अमा सेंगबनि हाना लॉकथोखरबसु करिगुंबा अमत सेंबगी ममी तादे अथुबा मतमदा कॉम्प्लेक्स सेंबियु हाइकी थौरमसी सोशल डिस्टेंसिंग नाना पांगथोखी मणिपुर यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस Feed India Campaign Committee amadi Feed India Club Manipur University Kanchipuna Indian Mountaineering Foundation North East Zone ga kusam narga sinba ngarang July 3 tagi chatharkiba numit nini gi adventure sports ki webinar workshop ngasi mai pak na loisin khrei
Manipur University Kanchipur Chatakiba webinar workshop aduda lepak asidagi participant chani romna saruk yaki. Thormaduda Manipur University ki Vice Chancellor Journal Singha amadi Department of Physical Education and Sports Science MUG Head Professor T Inaubina matang sina atoy mitung len amadi tharumapu ana saruk yaki. Workshop asigi manung channa tuan ba sangnai reba wangang loi sing IMF NE Zone की Secretary State Awardee Dr. K. Romeo Maitei, MMTA Imphal की former President Dr. L. Surjit amadi IMF NE Zone की Chairperson su oiriba Padma Shri Awardee G. Anitana tuan ba topic singda wangangki. Technopal Forest Division na sinduna humdramathoi suba ban mahasab nisingani kun celebration ngasi Technopal district manung chana leiba Kumbiri village da pangthokre. Thormaduda Deputy Commissioner Technopal Mayalamam Rajkumar Chief Guest Superintendent of Police Technopal TH Bikramjit amasung Kumbiri village Chief CH Chonglang Aimol anina guest of honor Divisional Forest Officer Technopal Forest Division Dr. L. Zisilina President Oiki. Range Forest Officer Technopal Atopam Ranavir, Range Forest Officer More NG Nandabir, Range Forest Officer Trainee O Pamhaiba, Range Forest Officer Trainee S. Robertson, Kumbiri Village की Deputy Chief Lanu Isaac Amol, Khunja Singh, Forest की Staff Singh अतै मियोई कयासु सरuk yaki. Thoromadu की सरuk ama oina Amol Kumbiri Village amasung Kangoi Khunouda Park sanna u chara thabagi thoromsu hongdoki. Divisional Forest Officer Technopal na village anigi Khunja Singha pullaga Kumbiri village da u chara lising ama aduga Kangoi Khunouda u chara lising mari pun lising manga thanaba pandam thamli haina Range Forest Officer Technopal A Ranbir na phongdorakli. Tayaima Charitable Trust Kaksing gi Mapalak Suwa Foundation Day Celebration amasung Laita Laira Singda Dan Tawbagi Thorom ngasi ayuk Kaksing Lengang da Leiba Trust asigi office ta pangthokre. Thormaduda Khamanipur College Kaksing gi Principal Oiramba Writers Association Kaksing gi President Professor Naurem Ibotombi Singhana Chief Guest. Tayaima Charitable Trust ki President Mayalamam Yaima Tayaima na President Retired Zonal Education Officer Pukrambam Nimai Singha amasung Kaksing Higher Secondary School ki lecturer N Sunita Devi na guest of honor sing oiki. Thormaduda Kaksing Irengban Palel Kairak Lamjau na Chingbadagi Laita Laira amadi disabled oirba miyoi taramangada lupa lisingma chama mating piki. Asumna tengbang pibagi thabak asi chahi khudingi pangthoktuna lakpani hairi. BJP National General Secretary P. Muridharna New Delhi da Pamisinga Unaba Amada Haikibda COVID-19 license Amaramoidin India na Kudung Chadab Kaya Mayok Nari. Adumoinamak Lairabasing Dabak Chakot Taurang Kayadi Sarkarna Lokatli. Leipaka Sigi Lairabasing Bumateng Panaba Lupa Crore Lak Kungi Senpamgi Atma Nirvar Package Prime Minister Narendra Modi na Lokthok Kray. Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana Gi Makada Miyoi Koti Nifuromda Direct Benefit Transfer Kutangda Sentang Pidaba Lupa Koti Lising Humpumari Chamanga Pitakre Hairi. MG Narega Gitungan ba senpham lupa crore nifu ahenba oina hapsin kre. Anna Yojana gi matungda Garib Kalyan Rozgar Yojana haibasisu hogdokrabani. Mathang sahi gi March thada loisina pandam thamliba One Nation One Ration Card haiba thabak thoromda state kunlom yauksille hairi. Uttar Pradesh Special Task Force na Gangster Vikas Dubey gi mateng pangba miyoi ama kaptuna hatkre. Hariba miyoi adu Amar Dubey kawi Vikas Dubey gi mateng pangba miyoi amani. Hamirpur district ki Maudha area gi mafam amada Special Task Force na Gangster Singakut thonabagi thogdokta Amar Dubey sikhibani. Kanpur da thokiba STF amasung Gangster Singi ambush tawbagi thogdokta Amar Dubey su Chennai hairi. Hariba thogdok aduda policeman nipan sikhibani. Phaba ngamdana mirot oina leiriba Vikas Dubey bu phaba natraga e pau oina pibada reward oina lupa lakh ani makhai pigani haina UP sarkarna lokthok khrabani.
Ministry of Home Affairs na Rajiv Gandhi Trust amasung Indira Gandhi Trust ta thijinab order sing thokre. Rajiv Gandhi Foundation, Rajiv Gandhi Charitable Trust amasung Indira Gandhi Trust na legal provisions kaya khungaw nare haibu wafam Ministry of Home Affairs na phongdoki. Thijinbagi committee adu Enforcement Directorate ki Special Director amana luchingani hairi. Prevention of Money Laundering Act, Income Tax Act amasung Foreign Contribution Regulation Act pu Trust sing aduna khongauni haina maral siri. Hojik aroibada maroiba pau amu hana pizari. Chief Minister N. Birena video conferencing kuthangda water supply project manga sanga kre loinana Jiribam district ki COVID-19 test taunaba COVID-19 AG test kit chu launch taukre. Sapam Robin Hood ki ningsing thoram awa chingna pangtoktuna haikat lekat tamkre. Loinana numit ini satharakiba webinar workshop ngasi loisinkhre. Ngasi gidamakta di image paudam pijaba matang ngasi loisinjari miyambu amuk kana kurumjari.